Good morning. Good morning everyone. मैम ngasi se koi trend identification ka market ke trend se ka wana khona identify to ga da identification ka wana to ga ni hai bi matang ki da khoi jing min se ka market ke trend lai koi ki market ke structure hai the structure se koi three types ka the structure ahum da khoi khangi up trend ama down trend ama natra ga na sideways ka ट्रेंड से वेराई ऐसे फॉर टाइम फ्रेम यदि अखोना मार्केट के ट्रेंड से अखोना टाइम फ्रेम की मतुंग इन येंगे नत्रा 5 मिनट्स की अदैदी 10 मिनट्स की का येंग बयाई अदुगा अमुक हारिबा ट्रेंड से could be different on लाको से for weekly time frame daily time frame hourly time frame and the 5 minutes etc हाइबदी कोगी मार्केट के ट्रेंड से को एगी टाइम फ्रेम दगी मतुंग इन मागी खेनरे हाइव ने को मागी स्ट्रक्चर से आइदे कोना 10 मिनट्स त अप ट्रेंड ओरेगसु को 1 मिनट्स त डाउन द लाल मती मलाम बजाई नट्रगना को कोगी स्लाइडली कनो चलम जाय को द वीकली द अप त चलगसु नट्रा वीकली द अप त चलगसु वीकली की मनुंग द मार्केट में आमा साइडवेज ओरम बजाई अप त मती हम चलम जाय डाउन सु चलम बजाई में आमा को अदुनि सिदा हाइज को में मखगे ट्रेन की आइडेंटिफिकेशन से मागी ट्रेन से कमाइन तौरगा अदुन अखोन हजि ट्रेन आइडेंटिफिकेशन कमाइन खंगदिनो को अखोन दिल्ली की टाइम फ्रेम द सिदा खो की पिक्चर द उरि से इमेज द को दिल्ली की टाइम फ्रेम द सुमाइने लई रे खलसि अदुगा 15 मिनट्स द अप ट्रेन द ओरम बयाई को 5 मिनट्स द अप ट्रेन ओरम बयाई या को मा ओके दिल्ली टाइम फ्रेम द सिदा साइडवेज तनी लई से अदुबो 15 मिनट्स द मासे को कईगुम्बा मफम अमदा जगह अमदा 15 मिनट्स द मासे अब ट्रेन ओरम बयाई हाइबनी को मैम अदुना अखोना सिदा हारिसे कइनो ट्रेन से वेराई ऐसे टाइम फ्रेम की मतुंग इना खोगी ट्रेन से डिफरेंट कनो से ट्रेन से उबयाई अदुगे इट कुड बी डिफरेंट फॉर वीकली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम और आवर्ली टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स का 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम की मतुंग इना डिफरेंट खोगी मार्केट के स्ट्रक्चर से उबो फंगनी हाइबनी को मैम ओके मथंग हम कम खोय अखोय जिंगमिन से मेथड टू डिफाइन अ ट्रेंड अमा खोयना कमाइन तौरगा डिफाइन तौगदगी हाइबको ट्रेडिशनल मेथड द बेस्ड ऑन मार्केट के स्ट्रक्चर की मतुंग अखोयना ट्रेंड अमा से डिफाइन तौबजाय नत्रगना यूजिंग इंडिकेटर्स का इंडिकेटर्स में आबम ले हारिबे इंडिकेटर्स सिंग से नरे कांदा खोयना से मार्केट की अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से कोई जेंगे नत्रा से एग्जांपल न का मूविंग एवरेज है से मूविंग एवरेज से हाफ से लब मतुंग द खोना मार्केट की ट्रेंड जेंगे मूविंग एवरेज की मखा द सखि मतम दे के मार्केट से मखा हम सखि बजाय मथक से लाकर मथक सखि बजाय का हाइबगुंबा सिगुंबा कनो से लैदी का अदु खोना प्राइस एक्शन की मतुंग इनदी विदाउट इंडिकेटर द खोना वी कैन फाइंड आउट द मार्केट स्ट्रक्चर का कोई सिंपल वे द का अदना कोई सिसु मखा ताने जिंगसे को नेक्स्ट को यंगसे सागी ट्रेडिशनल मेथड को of defining a trend कोना how to define का ट्रेडिशनल मेथड से कोना ट्रेंड में से कमाई तो कोई ट्रेडिशनल मेथड से डिफाइन तो दिनो हाइदो जिंगमिन से को सीधा कोना यंग याई से ट्रेंड में से कोना ट्रेडिशनल मेथड तक कमाई डिफाइन तो गने हारगदी को जैसे कोई अप ट्रेंड हारसी अब ट्रेन कमाना हाइदिनु मार्केट से सिदा लेरिबा मार्केट से अब ट्रेन कमाना हाइदिनु मथसु काय मखाजु को मेजिक जग सुम चलगा लई कोई कमाइन तौरगा हाइरिबा से कोन अब ट्रेन हाइगदोइनो हाइबनि को मैम तो अब ट्रेन ने कोन हाइबा जाइसे कइनो व्हेन प्राइस मैक्स सीरीज ऑफ हायर हाई एंड द हायर लो देन ट्रेन इज अप 5 हाइदि मार्केट की चलिबा ट्रेन मागी स्विंग से हायर हाई सिंग से हायर हाई लो इनका खतपा को अदुगा तो पमना लो दसु को लो से फास्ट लाइरमे लो दगी हम कमो को मागी लो से सु लोअर हाई द का गिव को लोअर हाई ओके हाई द मींस आन बगी को गी हायर हाई से सेकेंड की लाइव हाई से अमुक अमुक थुगारंबा अगेन मथंग मो हाई से प्रीवियस हाई से मुक थुगार का गिव मथंग मो हाई से प्रीवियस हाई से मुक को सिगी मथक त
kakat pa hai tare ko low da su first ki low sidagi second low na khara wang khat pa second low dagi third na wang khat pa third low so ai tawraga mathak lom da khoi ka khalak pa se sigi form se leiragadi ko hai river market is called khoi na karin hai bajai uptrend ne hai bajai okay yani ko ma'am hai river sigi khoi na market ki structure define to bagi mawong se sisine khoi na traditional method ta khoi na define to ba ko price action gi matungin ko okay duna khoi na price na tholi bangak ta ni price action ma'am sinatra buyer and seller gi marakta leibe zone bo torok du gi matung ina price action ma'am am thoi price action du gi matung ina ko gi price gi movement se lakpani hari ba price gi movement se lakpu matam se sida hoina market se uptrend or down trend or se kamaina mu khange hare kanda sigumbo ko gi traditional method ki kana se ko si naraga ko magi higher high ntra and the higher low natragana lower high so na kakhala aga dekho na high river market se ko na kari uptrend go ma'am uptrend ni haraga ko na identify to bungam me high level neko next ta koi downtrend lam ko mujing minasi downtrend da symbolize a kind of traditional method of defining the trend sigi matung ina ko na downtrend the lak tu se higher low ga and the lower low go ga dom ne basi da nam sai de gi on taina bu ko contrast like se kaino downtrend market se when price make series of lower high and the lower low then trend is down high value first sida high im lai rami sigi high sida gi mathang market se kum daru ga swing daw laga amuku ka khala ku matam da ngasai gi high se zorom da namu high de gi ba mathang amu lai ma sigi high se mu high da zorom da ba amu lai ma previous high se zorom da na sum kung gi ba duga lower ko gi low da su low se first low da gi second low se namu kitang kum da ba second low se gi third low se namu kum da ba third low se gi fourth final ko gi higher low and kum gi ba ko sum da na lower low and ka kum ya ko hari besi gum makhan gi ko gi market ke structures natragar market ke trend se sisina ko na down trend hare khang nei okay mayam dum gyan tare ni khali ko in khan bada kya kai gum gyan ta draga su question lai raga su comment section da text to biramu to ai dum reply to jirake adu atopa mana video si gi description da ko gi whatsapp ki group number su yori ko whatsapp group to join to biro ko gi kano da sanga ga google meeting da khoi discussion ta wo matam da natraga na ko gi live practical matam ko koi nuti koi daily live practical kano su live practical with live trade su dum tawai ko hari ba matam do su koi discussion dum tomina ba yai any question hangak ko yai ntra so in tawra koi kano tomina si ko group to join to biro ko natraga na I whatsapp number se text sum to biro ko adu call di to biro kano kai gina de call tawra ga dei phone 5 how de ba su yai by chance 5 how draga su ai unknown number da mu call back to de ko unknown numbers me am lak pagi yai ko ma'am adu ko whatsapp ta text tawra ma ga dei dum reply pi ko loina adu ai even call back su to whatsapp ta reply khara text tawra ma ga dei okay adu ho jese koi high river trend ani se fajana khange na up trend and down trend up trend na high sina kai no higher high and the lower high okay high river sigi market ki structure is called uptrend high value ko and the downtrend na high sina lower low and makha da kumba aduga mathak thangba size sida su higher low and kumba ko tana adi mathak ta su makha da kumba pa makha gi makha da kumba singuma makhangi market ki structure or market ki trend se sina ko na down trend hare khang nei ko na traditional way gi matungina traditional method ki matungina ko na hari basi puthuk pangam me ko atopam na ko na range bound market hari basi sideways set bado consolidation phase ga hina bado ko market se sideways chale hai bado sini ko lai se in this phase price move between some support and resistance ko between support and resistance ko price ki movement je nangi support and resistance amagi manung sida
up and down चलगा लेबदुने को खर सांगना को यानी को आदि longer time को long time with the candle formation सिदा यामना यादि candle से यामना करी आई तारे मार्केट की मूवमेंट का यामना फजदब मौंग दा तमना सुम चलगा लेब को अदुगा हरिबा मार्केट सिना से सपोज आई ड्राइंग से की मतुंगिना मथक तगिसना कोने रेजिस्टेंस ने खलसी सपोज मखा देसना कोने सपोर्ट ने खलसी को हरिबा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मनुंग सिदा मार्केट की मूवमेंट से सुम चलगा लेब मतम खरा सांग को सिगुम मखन की मार्केट की ट्रेंड मार्केट की स्ट्रक्चर से सिना कोने करी है खंगले कांदा रेंज बाउंड मार्केट है गसु खंगनै नत्रगना कनागुम खरना कोने साइडवेज सटपा है गसु खंगनै को साइडवेज सटपा है मैतेलोन को अदुगो नत्रगा खोगी कंसोलिडेशन फेज को यानी को हाइदी आइम को रिपीट तौजरमगे को हाइदी बसिगी कंसोलिडेशन फेज नत्रगा रेंज बाउंड मार्केट हाइबसे से कोने करम मतम द कोगनी हाइ कांदा प्राइस की मूवमेंट है बिटवीन सम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की मनुंग से चलगा लेब फॉर लोंगर टाइम मतम खर सांग सुम चलगा लेब दुनि को यामना तन कैंडल है तारे दल कैंडल फॉर्मेशन यामना कैंडल की मूवमेंट से यामना कोई नगा येंबदा जो याम तन बा खोगी जे तोनिंग बा फाउंग दबा को मंगोम द खोगी वोलेटिलिटी से याव दबा को आईबी की वैल्यू यामना लेस होइबा अदुगुम कैंडल मयाम अमना फॉर्म तौरगा को नसाई की खोगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मरकता up and down चलगा सुम लेबा अदुगो मखंगी मार्केट से कोइना रेंज बाउंड मार्केट है खंगनै को मैम रेंज बाउंड मार्केट और कंसोलिडेशन फेज है खंगनै को ओके थैंक यू नेक्स्ट यंगसे कोइ हाउ टू फाइंड रेंज बाउंड मार्केट हाइबा रेंज टू बाउंड मार्केट से कोइ कमाइन तौरगा फाइन पुथोकदोइनो खंदोक्तिनो हाइबनि नचा कंसोलिडेशन फेज हाइबम लै कंसोलिडेशन फेज द मखन की कंसोलिडेशन फेज लै को मैम कंसोलिडेशन रेंज समटाइम्स को एक्सपांस और कॉन्ट्रैक्ट को मागी रेंज हाइबम लै एक्सपांस रेंज हाइबम लै से कोना कंसोलिडेशन फेज हाइबसे से कंसोलिडेशन रेंज सम लै नत्र मागी रेंज सम रेंज हाइदिंग सही सिगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से दैनो सिबागी मरक सिने रेंज सम ओइदिसे को हाइबे सिगी रेंज से एक्सपांड तौथोरको नत्रगा कॉन्ट्रैक्ट तौरखुसै को ओके यामने इंटरेस्टिंग होइबा टॉपिक नि नत्रा कोइना कंसोलिडेशन फेज कंसोलिडेशन रेंज कमाइन तौर एक्सपांड तौथोरकिनो कमाइन तौरगा एक्सट्रैक्ट तौथोरकिनो को हाइबे सिगी मैम से कोइना त जंगसिलगे एक्सपांड तौदुसु नते कोइना एक्सट्रैक्ट तौदुसु नते को मैम मार्केट की मूवमेंट बायर एंड सेलर की एक्शन मैम दुना प्राइस की एक्शन मैम दुना सिगुम मखंगी फॉर्म से तौरगा अखोइन उबो फंगकदोइनेबा उबो फंगबा मतुंग द खोइ नंग सागी ए सिदे लाइबा मार्केट सिदे रेंज कंस्ट्रक्ट को कॉन्ट्रैक्शन ओरे नत्रगना रेंज एक्सपांशन ओरे नत्रगना ट्रायंगुलर रेंज ओरे हाइबा दुने खोइन पुथोक्तोसे मैम को अनि को ओके मैम कइगुम क्लास से खितंग हाइदि खितंग नुंगाइबा फावबिरगदि कमेंट सेक्शन द को खितंग वर्ड अम खतंग ओइसु टाइप तौबिरम को एजु खितंग नुंगाइनाबा दुगा सिगुम मखन की वीडियो मैम अम आई को डेली की ओइना नुति ngамद्रगसु को वीक अमदा हुमरी मंगा मु 3-4 टाइम्स नत्र 5 टाइम्स कइगुम ngамगदि पूरा 7 डेज आई वीक कनो द कोगी मॉर्निंग की टाइम से सिदा दम मयाम की दम पूरा लाक्सके को खोइ मैम पुन खंगमिनसे अइना यामना खंगुबा हैरुबगी मैम द यामना ताकब नते को आइसु यामना हैबा यामना खंगबा मि नते जस्ट अइना तमुबा खरा अइना हैरुबा खरा दो मैम द शेयरिंग तौजबने को अदो खोइ मखा तानु बुजिंगसे कंसोलिडेशन फेज को सिदा खोगी कमाइन तौरगा खोइना रेंज की कनो से एक्सपांड को एक्सपांशन अदुगो रेंज की कॉन्ट्रैक्शन नत्रगा ट्रायंगुलर रेंज गाइस से कमाइन तौरगा को पुथोकदगी हैबसि जिंगसिको हाउ टू फाइंड आउट रेंज बाउंड मार्केट हैसिको ओके रेंज बाउंड मार्केट कमाइन पुथोकदगी हैबस द कंसोलिडेशन फेज को सिगी मनुंग द खोगी रेंज कॉन्ट्रैक्शन हैबको रेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइबो रेंज कॉन्ट्रैक्शन से करिनो हाइगदि फर्स्ट लाइक रेंज में लेजरमेबको इनिशियल रेंज हाइरे कोन रेंज में लेजरमे हाइबस की रेंज की मनुंग से
sida atopa range ama form tawsilakwa haibani kaiko aigi range ama leijirame hana haiba leireme range sigi manung sida atopa range bound market ama form tawsilakwa ko adudi ahanba range sida khar chawni natra first da koi range so bom leire sigi range sigi manung sida atopa range macha ama form tawsile ko sida form tawreiba range se sini ba koina range contraction haidise ko yani ko aduna ahan bagi range bound market sina koina initial range sare khangnare aduga next is nasagi magi manung the form tawsileiba new range ko range apikpa ma form tawreise sina koina kadian khangnare ko nasagi kana se kogi range contraction duni ko new range okay mayam gyan tari bro kamai tawrige okay kana guma gyan ta da yaw ga su koi kano da kom comment section da comment tawbiro aduga topa mana kom som da kana da khogi whatsapp group da join tawbiro whatsapp da text tawbiro ko ai dum reply dum tawjere ke ko say suppose market ki range bound haire koina sida support ki ka khale ma se resistance mu se ngam ko me support am da mu ko again sainu ka khala ga lei si range sida sum lei khala se market ko sida sum lei mbadagi market se sumaina mu sense tau to ke bai tare ko sainu ma sang khak sida okay sigi masagi hana sida range bound se lei mi ba market ki manung se sida anova range bound ama mu simjilak ko sida anova se me range bound se sisine ko na kariba ko sagi kogi new range ko new range anova range to range contraction ko se mi ba ko na se ko na range contraction hai khangai ai ko sina range contraction ne adu next koi sagi ama range expansion ko range expansion se kari no mu jeng mina se ko de se ki opposite to mani na cha पर इला लाइन खंग यारे range contraction sina ko ge range samagi manung da atop range sama form toksilak pa sina ko na range contraction na khang na bani na atop range expansion haile gadi ko ka bamong do ram yai sita le ko ma okay han bada ko gi range ko market ki range kano se range bound padi range bound ori ba ko gi market se ko khara pik tak na kano se la lai ram badagi ko magi range ta khara pik tak na ai badi first ko gi kano se sigi ko market se high dare khala se supported touch ta ore ka khale resistance madam support and resistance gi marak ta dum market na sat price te ho sa ne na da sida breakout oil ga sa khare ba adu ga ma sim khong ta re ba san ko smane sigi range sida ma khong sa khare khalo I would suppose I ahan bagi initial range se sidagi ko new range sina hena sawo range mo ra sina ko na range expansion hara khangni ko range se expand to thoro ko ai ko ma sigi picture su original gi initial range se picna lai ram badagi asobo range ma de expand to thoro ko ni ko hari ba me am se kana thoga lai no price ki action buyer and seller buyer and seller gi manung gi exchange me am do ko gi shares market ko gi lai riba joli ba mayam ko commodity market ade di ko forex ta ko buy and sell to riba mayam do aduna sigumba market ki structure to an structure se form to hole ai ko range bound ado ko ni sida sideways set pagi na traga range ko range expansion to ro ko range sumase ko na kamain to ro draw to gani hai bisu lai ri ko ko na hari basing sem draw to ga har ga de ko gi kano de lakpiu ko trading view sida I in use to ri so bears kano se trading view ni ko trading view sida koi drawing tool de sanction laga ko tool mayam am lai natra sida tool mayam lai ri tool mayam si gi marak sida nang sanga ga si gi parallel channel sina draw to bu sai ko dai atopa mana ina stay sigi line se ko right then ray sina draw to bu yai or arrow sina to bu su yai agi apam bani ko adu isai sana
hene nungai khang kano da to bi ko adu marak thanai karam da haijalam ge ngasi gi market hoji lai liba Singapore nifty se kaya dan man down to le sam thin to gore ko 300 ki mya da to gi man down se 17000 da ne hoji lai se adu de hore khoi bank nifty si soina khan bada ngasi se phanam phajana gap down se open to go bu male ko hoji lai se bank nifty gi 39200 ne ko sidagi 39200 at the 400 gap down open to 38800 ka adu baina 400 hen gap down to open to go maling si ko side 38600 tagina 38800 ki marak se side bank nifty se market open to ko yai ka aduna ko gi nahan Friday nimit ko ne lawro me hedging sing do myam sai gi hedging sing do profit check to bio profit to ka 1000 and above the lakh piragadi per lot to ko lot amada koina 1000 and above the profit la amagadi ngasi dum profit book to si ko ya adu matam chana join to bio pung mapan dagi ko adu ngasi se ai pung mapan dagi ai online di lai gani adu bai trade to bodi ngasi di yaw re ko myam trade to ngasi di yaw re kai gi no hai gadi ai nogi angang ani gi school gi annual function lai ngasi ga hiyeng gani ko pung mapan dagi hoi mo gi parents su lak ta ba ya di hai ai sat kan adu ga mo gi auditorium du ai dum join to rakani ko ai wa ngang dru noi mem ngang do dum tar ga lai gani ko dum tangai fa de sum ngang kani kan yar pe sa ba yai ko mem adu ngasa ko na range bound jing ba gi de up trend gi ke loina ma khoi market ki structure se draw to ro ga su dum khang ba ya ba gi chance so dum lai ko okay I hai phet jingam se hai bro be jingam se chu soi da sum jing vai ko market ki structure market ki trend ko se sida swing ma sa line low si ko na ko kitang ga chau tho la ke soi bo si low si market se kadai da market se sida gi up ta ka khale si bo ka re down mu to la me up mu se lo re down mu la e up mu se le natra down mu se le up mu se le so ina se khale khala si sida chaliba market sida koi jingsi first sida up from lai re sige lai riba kano se sida gi amu neck sina mu khara mu high oidra oi ko sina mu khara mu high oid okay mathang dadi sida mu lai re sina mu lai re so ana makha se su low se su mathang ka khala ko siguma makhang gi trend se sini bu ko na to up trend hai do ko okay ado hoji khoi se ma'am range expansion khange ne lawr si range contraction su lo khange ne lawr ge ko last ta koi triangular range sabam ga lai ko triangular range ti koi dum khangani ilai lai natra ai the triangle ge form the la ko adu gu khange range tu ne koi na triangular range size ko triangle ge form the la ko si da koi ma'am am lai ge symmetrical triangle natra adai di ascending triangle descending triangle ko sum makhan gi triangle gi khogi live chart pattern mayam se isu market se koina range bound market hai ga dum khangnai ko ado hariba range bound or river market se sine khoina ngai du se hariba matam si da market se kai dori no hai ne ba ko buy sell mayam ma se trade toksinari ba ko hariba ma pham se sidagi market se break out tawraga mathak lom da natraga break down tawraga makha rom da kuma pagi ya bagi chances to yamna wang na lai ri ko hariba dugi chance to phangna bai ni mayam ngai na ri ba mayam ko aduga horen sidagi market se mathak lom da break out tawraga matam da ka kha kharaga profit to kadai bo lo du no haibu ni ngai na tise triangle gi form da lai khala se sakano gi koi chart pattern se hariba triangle gi pattern la ko matam da chart pattern sidagi break out tawrapu du ni ngai du se mathak da natraga makha da natra chart pattern sidagi kamaina break out to pi no kadom na tawrapu no haibagi discussion do koi ngarang su sunday da haipet tawi ko ngarang gi sunday gi kogi free master class ko price section gi du jingbio next sunday da so koi same time da sum tawgani ko 10 am dagi kana gum makana to join tawbiu ko okay ado types of move ko ngasagi koina kano hai sing do sima su ko sum jingam ba yai
market ke up trend and down trend gi khone jing gi sing do adu the impulse move haibam ga corrective move haibam ga ani lei di ko okay impulse move so kaina it is a long and strong move on chart along with the directions of main trend haibani haibadi ai basigi move se kram makhan gi move no hai ga di impulse the lai se up from mathalom na ka khala ko the long and strong move foi du ni corrective se na kitang ten gani ko shorter and dull move kitang ten gani again amu move amu la ko again impulse la ko yai ko impulse corrective ain cha tu ni market ki movement up to isu down to isu देखो sina ko ki price action gi ni next ke koi class ta hayeng gi oi ba yai ko hayeng gi koi class ta sigi types of moves se koi hayeng nei na si ko makhan gi types of moves na tra the strength of the trend gi kono se strength se kyam nei ba ko dal trend gi haiba sung ba ko se candlestick ki ai ba sing se koi hayeng amu continue to si mem ko aduga mayam da ina hygienic ba mana khogi hoje khogi saliba ko khogi live trade hedging se khoi mayam ma to minari ai ba to rom ba sing se khogi marak ta sagi confidence hengal ko dagi hana lot among khatang trade to rom ba dagi lot ani trade to ba hum to ba even hoji lot mari de trade to ba yaw re ko aduna hedging se duki matik khoina tung koina market lei ge haina khallagadi hedging se yamna important oi haina se ingasi su dum thamong ge ko myam do khogi hedging gi anoba base class ma su yamna thu matam de start to ni kana gum join tawning ba sing ko contract to biro aduga cost free 10000 khakta ne kana gum kana to ragadi e ojai hedging class tu yaw je gi giroi ge aduga hedging gi trade to sing do adu matam khra isum jingjege natraga ai fund su lai ojai hedging gi trade to ai dum yaw jege haiba mi su WhatsApp ki group to dum jaw biro WhatsApp ki group to contact to biro ko text to biro natraga ai WhatsApp ki personal kan sida number sida dum text to biro ko ai group to dum add to jere ke hedging gi ko aduga khoi myam punna na si to min si ko ai ni hedging da yamna mayam dai hedging hane na ti hai lai si ju kari gi no hai ga di khoina yamna pam na ngasi changsi leibe stock market te khoina paisa tan ge ne changai se khoina naked option khaktang da pai ga sakhra ga di numit khani da ma dum tokhini kui roi ko magi pocket ta yaw paisa ma khoi loina loisin laga ma sat kini hairanga ni masi ai ga chana de it is not my cup of tea ga hai da the type ta harama chakini ko aduna faide base se kaina kana koi naked option se tok si ko hedging hariba kano se changsin laga magi leidibe strategy myam ne sin na se ko stock market se the independent traders amo ina trade to bong ngam na ba price action tamin na se price action tamba se ngasi tamaga heng hege do bunate ko sahi kaya ma sangani hariba matam se dai paisa ma mangi bijai hariba paisa se mangdana ba hedging tamaga weekly trade to weekly heads low ga khoi price action se tamin na se plus the khoi agi kana do ai profit pocket money su ka sum talaga ko ado hedging khoina nga sai gi weekly trade to bode hedging to basta paisa se kyam chang bo khotpa haibudo WhatsApp to dum contact to biro di interest oi basing na ko ado khoi myam punna jengminarase ko yare ko myam ado de masi gi choi de loisin lage ai loisin ring se de kana gumba khoi gi comment section da question ga hangba ga lei brong te yenge ko okay nam te lei ta ba male ko subscribe de ko Friday de myam ngasi gi di choi de kan loisin la se ko adu gai 9 am da khoi gi live practical with live trade ko hedging gi trade to ga do ba practical to ga do ba sing du gi link to ai kano da khoi gi kano da share to jira ge group to ko WhatsApp group to share to rake ade de khoi gi Telegram group to share to rake ko myam dum jaw sin biro du ka khoi punna trade to minarasi ko okay thank you so much